Dwi Lestari Group, PNI Audio, Bos Iwa, Bos Iwa, Bos Iwa, Bos Iwa, Bos Iwa, Bos Iwa. Beli pernah nangis cinta senajan, tapi kula bisa nangis ning dhuwur sajadah. Wonten Teh Mimi bareng Bos Iwa, Bos Iwa sayang, Bos Iwa, Bos Iwa, Bos Iwa, Bos Iwa, Bos Iwa, Bos Iwa. Hubungan cinta searah kayak kesiksa Pak RW, Bandar Jamuk sing sayang, Pak RW sayang. Coba nerima peran jero cerita, karena kula percaya endingnya bahagia. Bontot Teh Mimi, 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 bareng Bos Iwa. RT Media Pro HD siapa? Raga singana boboto bongas dikaro rasa, wujud bisa kesendiri tapi ora atine kedih. Boboto bongas, boboto bongas, boboto bongas, boboto bongas, boboto bongas, boboto bongas. Boboto bongas sing paling sayang, boboto bongas sayang, boboto bongas yang paling sayang. Putri balita yang masih anak ningkalan, muka bahagia anak doa ning wong kecewa. Wong randu, wong randu, wong randu. Hubungan cinta searah kayak kesiksa wong randu. Sampeyan wong sing terpilih, atine ngali. Coba nerima peran Bos Iwa yang sayang, karena kula percaya Bos Iwa yang borak. Bos Iwa, 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 Bos Iwa diborong kabeh. Kakak sayang. Raga singana dikaro rasa, wujud bisa kesendiri tapi ora atine kedih. Dede Ratu, Bos Patrol, Bapak siapa? Bos Jambu, Bos Jambu, Bos Jambu, Bos Jambu sayang, Bos Jambu. Tulus cinta dianggap langka, masih bisa keterima. Bos Rental Mulia Mada yang sayang, Puter Balika, Putri Amanda Rental yang sayang. Moga bahagia Putri Rental Amanda sayang. Putri Rental Amanda, hubungan